na fi TUC Secretary General Ura Dr. Yauba and the Chihina Medene eno na yedi hu every hu nsesa wa no pay na dwabo no kakra ko so na COVID-19 no kire nya de a eya ibato mampani e de nsem bi tudwa na nse wa de tudwa de di mu akotene pa no COVID impact na ba beto economy no so no mampani akufu ado say se afie yi akatua ntomu ekọ eba o mampani ene ne executives ni de akatua ntomu no 10% o 1% o 5% o omo nka ho omo nka ho na no e na o mampani akufu ado e de atu edwa na akwasi times P3 assembly wa ha no ha me papa abranti wadi mfie du nwotwe takurade kroyi ehonmo edi sama eben sekendi atoymantemu na abranti no edin di benya akroma oni nua wadi mfie du nwotwe Emmanuel akroma enuanom akwasi omo kontokwa oba kofa asekan knife odi awoni nua na wadi mfie du nua pani mfie du nunum no akum no maame ba ko ba na ni pakuma ya fosa omo kun na se mo kun anuanom anka so omo kun no ba kwa twese kan ni nua ne yam surudu ya kasa ni nua na wadi mfie du nunum ni nua pani no odamochire enyasem kitu akura na eno ena ye public police public affairs unit penimpa wo deputy superintendent wo Olivia Urabna Adeku ede atudwa sampa asem no esi na ya wada no ena esi ya enkoda no omo maame ene maame esi kakraba omo maame adamfo bi obi obro no so ohu de course no esi kakraba na ode betudwa kire mo ode betu approach for na nim se nuanom bi ku e wo ba bi efro no se sama na hodmo ena entokwane akasakata ne bae no ketwa no afase kan ya nua maame ba kuma ya sam no dey kra na be ba kwala trima they say ya was mafase kan ya so mafase kan na Petri dey kra ni a ni pakuma ya fopa o Petri ho ya sam we wo ho circuit court opening bi onu so di mu trese afia bato no kura no ogina mu a opre brase bedwa amanyoko bi di mu ndi ankasa wabo times mu no ribbon anyadi trese one ne girlfriend Juma fan hu ne ye obi edo no sum ne girl no bra otu card hwi ababa wa no na yaba ne gine nsa no odi Elizabeth ahiaja trese se de court ne chirechire mu no abato brem no yabonto na ne one no atena anya ne yere ne kanchima atena mfie dunan nti abato brem no so me ye campaign nti bombusia kakra ana baba no ma no 20,000 Ghana cedis se yato abani wiam do sika be ma yato abani wi hwe no masika ne ma no bisa no na kofa we ba kakra be nto makotena ba bia we kakra no mu kofie kyerese mse na bufuo kakra wo obi eni do no suma baba wa no no tuka no dokoi nti asem no wo ho circuit court omguso ete asem no eso ana memene de ya yamfa no nsi memene de ya Christ embassy bibi ya course no te te pa omuso mu ye service bi mabu COVID no so COVID no mabu so nti for say omu ye mu hwehwe mu ado ya Ghanaian Times ena Ghanaian Daily Graphic enso etrese TUC Labor Union say omani age amampani asem waka no say aketuantumu executive nka ho afie no nso omani age ana front page na World Press Freedom Day no nso bibia ba na wie ya na police force say krachen budget nsem no gusu ye hwehwe mu ena Closak enso say what answer what the finance ministry beko court almost supervisory rule ewo senate so no on sorry so on sorry so man sorry so enya nwa so ndo mbeko court ti mate bafo yam fancy why kaso nsem ne de asom dwen ka ho kaso nsem da bi yenja ye ya be kapa ba bi di ni birthday nti ai ba cho wo shi no